Eva ekjekîçên êzidiyên rizgarbûyên destên çekdarên Daişê ye di rojanên berhingariya tund û tîjiya dijî jinan da bi tinê hîviya wê rizgarkirina kes û karên wê ye yên ku mayne dibin desalata çekdarên Daişê ve. Ew bêy bi cih înana vê hîviyê bi çi xizmeteka din razî nabe. بهار نکرد از جارک دواگر هم سردینه خو سردینه شیرین بس با مالا خدا و جارک از وگر هم هیوی دا خوازم من نش وبتنج دنیا همی اوه هون بری تشته همی بابو براو ما مخاله ما و شرف و ناموس همش دست داعش دارین Li Duhokê jî di rojanên tund û tîjiya dijî jinan da çalakiyeka taybet li du rewşa keç û jinên êzidiyan bi rêve çû. Encamên wê jî wê ji bo hikûmeta Iraqê bihêne bilindkirin. Hevdem rêveberê karûbarên revandiyên êzidiyan dibêje hikûmeta Iraqê û civakê nêvdewletî hîç harîkariyeka wan nekiriye di rizgarkirina keç û jinên wan da. ام خو ملت خو کسانت ملتی ام خو رابین بانگوازیا خو هوارت خو سربنامات سیستم نیف دولتی بلنکین و گازیا خوب گهینه حکمت عراق و حکمت عراق اعتراف و بکد والجل برلمان ما کردستان الجل حکمت پسند بکد به هنده کدا افرش نویسید هنه تیر و تسل بن وقت گهنه مجتمع نیف دولتی اگر ام بیجین کو سر مستوای عراقی یعنی سر مستوای دولت عربی اسلامی یعنی اروپا و امریکا وکو پیوست کار نه وکو پیوست هر هیچ شیوه کی هری کاری ما نه هاتیه کرنا برزگار کرنا اوان کجو جنت دست تیروریست داعش لمها هشت یا سالا 2014 داعش دز به سر قضا شنگال دا گرت و پتر جی 5000 ولاتین وی قضای کفتنه دستین چکدارین داعش داو. تنها پتر جی 2800 کسان رزگار بوینه کشوان 1019 کچو جنن. زیدتری 3500 کسین دنجی ماینه دستین چکدارین داعش دا. دلشاد هیمو NRT دهوک